Ni Apo Diyos kaya't na maagasan amin nga tao. Kailan may saksak da jay kada tayo. Kasi once nga dati basit nga han mo nga maawatan ijay, yag na ti doubt. Nuhan na may establish iti doctrinam, teaching mo iti kinadiyos ti Diyos. So timang kokos ti doubt. Karon no ado tinang nangag mga teaching, nga haan nga amin nga tao katagasan ni Apo Diyos. Once nga dari ay, kat ag-claim ka ti healing mo, so ti tama ni Satanas diyan. Han nga amin kat kayat ni Apo Diyos sa magasan. Baka si ka di may isa, kunanan. So kailangan kada tayo, paawatan tayo nga ni Apo Diyos kayat na amin, nga ti tao kuman nasalunat. May pasdek ka ijay. Tano adati kunam nga haan nga kayat ti Diyos ti maagasan. Nga haan nga kayat nga agasan. Edi, madi nga rod nga agpaagas di ay. Tano madi ni Apo Diyos nga agasan, katapan agpaagas, kun kontra na ni Apo Diyos. Madin nga rod ni Apo Diyos nga maagasan. Di ba dapat ag-obey ka kini Apo Diyos? No madida kang agasan, hanggang agpapaagas. Ta iso nga rod ti kayat na. Di ba? Iso nga dagijay iti mangit ited ti doubt. Okay? Kaya't na-prove tayo na dyan, nga ti Diyos kaya't na aming may salakan ti tao. Kaya't no kaya't na aming nga may salakan ti tao, kaya't na amin nga maagasan. Because agkuy-kuyog, ti panakaisalakan kin panakaagas. Kaya na-prove ko na dyan ka na kayo. And then, tandaan tayo nga ti panaka-create ti tao. Number 2, nakitaan tayo nga kayat ni Apo Diyos aming nga tao kuman, kat maagasan nung nasalunat, because na-create tayo kasjay. We were created in the image and likeness of God. No sickness, no diseases. Mo tayo diay, Genesis. Nga naparswa tayo, nga kaingas ni Apo Diyos. Ada ba sakit ni Apo Diyos? Awan. So, na-create ka nga rod, nga awan sakit na. Oh, that's the original life of man. So, ijay manan, nga makita yung nga talaga madi ni Apo Diyos ti sakit ije tao. So, kayat na nga maagasan. Number 3, tapno may pakita ka na kayo, karkaro no believer ka, anak da ka, ti Diyos. No anak da ka ti Diyos, kayat da ka nga maagasan, or nasalunat ka, agbiag. Okay? Because awan ti anak ti Diyos, nga haan na nga kayat, nga maagasan. Kaskara tayo, dapat ti anak tayo, kayat tayo masaksakit. Awan. Kat may mayat ni Apo Diyos kaysa da tayo. No da tayo, kat madi tayo magsakit ti anak tayo, how much more ni Apo Diyos? Tati anak ti Diyos, ti anak ti Diyos na anak nga kalanglangan ni Apo Diyos. That's the inheritance. Dagijay na anak ni Apo Diyos. Since spiritual birth, na anak ka nga healthy. Ti spirit mo healthy. Okay. Apa yung ibagbaga to dihay? Na jay old man is dead. Jay masaksakit nga tao, natay. In-crucify ni Jesus. So, natay jay masaksakit, natay jay na ilulunod, natay jay pobre, natay jay sinner, natay jay seed of the devil, na ilan sa jay cross. Now, idinabor na gin ka, nagkaroon ka ti new spirit.
So nga anak da ka ti Diyos because nagbalin ka nga seed of God. Or, kapututan ti Diyos. Amen. Nagbalin ka nga son or daughter of God in the Spirit. Nagkaroon ka ti brand new spirit nga saanan nga anak ni Satanas, anak ni Apo Diyos. So, nay anak da dyan nga spirit nga nagapuk ni Jesus nga healthy. That's the reason no apay nga kailan maawatan nyo nga kayat na nga nasalunat ka. That's the reason nga kailangan may cut na giday doctrine wano teaching nga in kabkabil ni Satan i-mind tayo because nagrigat nga may cut ti doubt aging ganangahan nga correct da jahi knowledge mo kini Apo Diyos. So nga, han mo nga maitakder nga talaga nga you are healed and healthy no saan mo nga mo diay. Kaya saan mo mailaban no han mo nga you are dead. You are dead, separated. Kung tinatay, kaya nasa na separate. So nga, you are dead to the sinful nature. Or to the seed of the devil, old man. And the old man is dead to you. Separated kayo. So nga one right ni Satan ken ka because sandakan nga anak. Awanan turay naging kan. Tinagturayan God. You need to understand that. So nga ti sakit madini Apo Diyos because in the kingdom of God, no sickness, no diseases in God's kingdom. So our citizenship is in heaven. Awan sakit di heaven. Nagita iti doctrine. Nagita iti teaching nga kailangan may pasagapsap kada kayo. So nga, sagaysan nyo rita, no sagaysak, mabayag. Sagaysak, God's kingdom. Image and likeness of God. Since is spiritual birth. Nga nagkaroon ka iti tawid nga healthy life. No, isagaysak lagi jay. So salaan tayo ti manong nga bulan. Mabayag. So nga da kayo in-nurture jay and then i-meditate you. Ni Apo Diyos ti mang brudan ni jay. Tapno mabrudan ti knowledge you jay. Okay, so na-prove ka na kayo nga talaga nga kayat ti Diyos. Agbiag kang healthy. Kayat na ka nga magasan. Okay? And next nga kitaan tayo. No kayat na ka nga magasan. Kaano? Kaano nga kayat na ka nga agasan? Okay. Tada dayin surok ka na kayo. Nga iti manifestation ti panakaagas. Ti manifestation ti panakaagas sa dati instant, adati gradual, ken adada jay ma-receive mo, ijay right time. Amen. Dadya ajay manifestation. So nga hanyo pag mimiksen, manifestation na dyan. Ayan ti manifestation, jay panakai parang na. Jay panag-work na. Nga maiparang. Amen. Sabali da jay, in pagkaktatay nga question, kaano nga kayat da ka nga agasan? Daday nga saludsod, kaano nga kayat da ka nga agasan? Idi pailaeng pinarswada ka dadyayan ti kayatnan nga naagasan ka kumaw no nasalunat ka. Amen. Ngam no i-claim mo day healing mo nga day because
Amo ti plano ti Diyos kada tayo before the foundation of the world, in plano nanda tayo nga agbalin nga anak na through Jesus Christ. So, no kasdeng karod, before the foundation of the world, kayat nan nga jay tao nasalunat. Okay, Ephesians 1. Pantayo jay, kaklang ti scripture. Ephesians 1, verse 4, pero irigito verse 3. Kana verse 5. So nga idi pala ang kaya-kayatan ti Diyos nga naagasan o nasalunat ti tao na. Okay, basa. Oh, in Christ, He chose us. In Him, in Christ, before the foundation of the world. Anpay na para sa tilubong. Anya ti kaya na pagbalinam? Okay. In love. Tuloy. To become holy there. Sige, tuloy. Okay, kita nyo? Predestined us. Inturing na da tayo nga adapan nga anak na in Christ. So, no, idi pa lang katadya di plano na, idi pa lang kasi mo lang di plano na, nga inturing na nga in Christ, aramidan da tayo nga healthy. So, that's the real thing. Hallelujah. So nga pulos, nga nangin plano nga in Christ, agsakit ti tao. So di kita agbiag da nga healthy. Okay, so kaano, the question, kayat na nga nasalunat ka before the foundation of the world. Kaano nga naamuan tayo riyay, idinmay ni Jesus. Amen? Kaano? Ijay cross. Di tayo nga naawatan, da jay nga plan. Nga ijay cross, jay lang inalat, saksakit tayo. Sige, mapantayo man jay. Matthew chapter 8, verse 16 in 17. Kailangan marinate tayo ti Word of God nga kunak. Taado ti teaching data. Haan nga naipatay ti gospel. Ang kuha mo na may laslasin nyo ti gospel nga preaching kenjay saan. Ti gospel na ibatay amin ijay plan of God in Christ nga in work out ni Jesus. Iti gospel. No, haan nga nagna ijay, haan nga gospel. So nga tiyamon tira duman, no, kinot da iti persikulo, gospelan. So nga, ado ti dengdeng ka, inak makigimong ijay ta, isumulang mo't nga gospel. Ito no, denggam da ibiyag na no, na gospel. Haan mo't, nangaamot ti gospel. Kunakman no gospel di be preach da ijay napanam. Siyempre, apehan mo nga mo din workout ni Jesus. Dahil kung kunak, ato ti kailan may correct ka na tayo. Ladag ijay, udunggan tayo, paparihas tayo malaang. Paparihas tayo ta. Ureno niya religion tayo, may sa ti Diyos. Hangag pa'y paiso day. Tano agpaiso day, hantay nung agririri. Tatitunay nga Diyos, dadya nang ipakaamot sarili na kini Abraham nga adanto anak na nga ni Jesus. Apay kasi ti Diyos ti pagano, hanmat. Kasi ba ti Diyos ti Muslim, hanmat. Hanmat nga kasi ni Allah. Awan anak ni Allah. Ti Diyos ni Abraham, ada anak na nga umayto, nga iso ni Jesus.
Isu nga kailangan sumirib tayo. Hangag pa isu nga may maysa, tinaamuan ti tao nga Diyos. Adu ti didyusen. Adato pa'y kin Diyos kinirisal, bugam gitin nga may maysa ti Diyos tayo. So nga dagidya ti makorektatan. We are now in the last days. Kailangan nun mapantayo nga talaga, ijay, kinagpaypayswanan. Tama i-prepare tayo dya rapture. Amen. So may korekan dagidya. Hallelujah. Kailangan maawatan yun nga talaga no sino ni Jesus nga biyagyo. Okay, sige, basa. Verse 16. And healed all that were sick. Ito din ay nangalanto din na palabas. Nga talaga nga ni Jesus, kaya't nga agasan amin nga masaksakit. So nga awan tinapan kenkwana by faith kahan ngay nagasan. Awan na-reject na because kaya't nga magasan. Because that's the will of the Father before the foundation of the world. Nga in Christ nga mangyari day. Amen. So nga, apay ngay naramin na day, tapno ma-fulfill that it might. Sige, verse 17. So makita yo nga dito in prophesy ni Isaiah. May papan kini Jesus. Ta isu ti fulfillment dadjay pagayatan ti Ama before the foundation of the world. Ma-fulfill kini Jesus for us. Para kada tayo rin. Isu nga pinulfill ni Jesus. Yung kasano yung kasana ng fulfill? He took up our infirmities. Innala na. He took. Innala na giti saksakit. And bear or bore our sicknesses. Ti Ilocano, mayat piman ng kasana, innala na jay ang aming saksakit, kin-an-an na yan. Kasi siyempre, jay an-an na yan, jay adati pain na. Adati sakit nga, awan ti pain, pero sakit. Jay adati aray na, innala na. He took. So He took our sickness and diseases, kat inlansana jay cross, tapno fulfill na the plan of God before the foundation of the world. So nga binayada na. Apay nga bayada na, nuhan na nga kayat. Nga maagasan. Kasano parang bayad na? Innala na, isu na tinagsuffer. Isu na nagsakit. Nagbalin isu na nga masaksakit, ijay cross. Ket inlan sana jay sakit ijay. Kaseting kasanang ng bayad. And that is for all humanity. Hallelujah. So the question nga kaano nga kayat na? Before the foundation of the world, ijay pala ang kayatan ti Diyos nga jay create nanto nga tao ket healthy. Ket, kaputan at naglaam mo namat nagda iti basol, umay ti sakit, in pa-promise nan before the foundation of the world, nga umay to jay Savior nga ni Jesus. So na jay pinulfill ni Jesus. So na-fulfillan ba? Yes. Nalpasan. Kaano nga kayat na kaagasan? Nalpasan. Nga in-work out nan.
Tilangan maururay si ka nga bang believe tapno ag-manifest. Amen. Kailangan ma-establish ka na kayo na ito yung doctrine, teaching. Kastay ti Diyos. Hallelujah. Kaano, idi pa lang. Before the foundation of the world, kat ijay cross, ka pinulfill ni Jesus. So, na-fulfillan ka ni Jesus. Tiaramidan tayo lang is to believe. Believe now. Receive it now. Nga inala nanti sakit mo. Kinananayam. Han mo pa'y kitin nga sakit di jay. Tatikin sakit di jay. Jay anak ni Satanas nga spirit nga inlansa na Jesus si jay cross. Da jay new nga spirit mo awan sakit na the Son of God. Hallelujah. Dito i-fight nga kung kunayo. Dito kunada nga fight the good fight of faith. At dati faith nga ilaban mo. Kati faith is the word. Ti pamati jay saong. So nga faith cometh by hearing and hearing by the word. The word is the word of faith. Hallelujah. Love is in the word. Compassion is in the word. Jay word amin di ka sana may transfer king kadayay. So you need to know the truth about that word. Hallelujah. So kaano? Idi pa lang. So ijay cross. Inpakita na ni Apo Diyos nga talagang kaya-kayat na nga umimbag ka. So nga i-claim mon, kat the manifestation, mabalin nga instant, or mabalin nga gradual, or mabalin nga after 1 week, wano manupay nga bulan. Pero sigurado nga umimbag ka may metlangan. Kaysa di alanganan ka, baka matay ka. Oray man, adati nakatadya nga ikanda ka ni Apo Diyos the period of time, santo ag-manifest. Kasi no kasi iti mangyari, adati kailangan nga adalo mi dyan. Kailangan din knowledge mo grow. As lakan yak, nagito experiences ko, ti pain, iti bagi, di napalpalabas, babad ko ti sarili ti Word of God. Kat adu ti revelation, nga naawatak nga hangko, hindi nga naawatan. And the more nga maawatak, the more nga lumablabanak, iti pamati, I am healed. I have life by His death and by His resurrection. I receive my health. Amen. Oh. Agpaypay suba din workout ni Jesus? Yes. Awan ulbod di dyan. Awan tilastog kina Apo Diyos. Because He is the God of truth. Hallelujah. So, dyan ay basak na isang Domingo, ano nagdadingag kayo kami the Word of God. Kasla day taga Tesalonica, kala ni Apo Diyos sinang isao. No pa'y sinorpasan ti taga Berea diyay. Pero kasjay ti tunay nga believer gamin. Hanga day believer nga, hanga interesado ti Word of God. So, ano minsan, no kanyak, no, kuna nga believer kasanga interesado ti Word of God, kasla, ang sama nga naborn again. Because sa amin nga may anak, agbisin ti gatas. Nanatay no hang agbisin. So nga no kuna nga born again, makitam nga agbisin. The Word of God nga no kuna nga namati, born again. Kat awan bisin na the Word of God, baka hanga na born again. Tapay nga hang agbisin, adaya na anak nga hanmot nga agsangit, ti gatas. Hura bahaya. So nga ide ko nga kayo ko kwa, kitkitanda kayo nga, ada ditoy, are you sure nga you are born again? Amen.
So nga, ikwayo kami ng desisyonan nyo ti biyag yun. Ni Apo Diyos ka importantian ka na kayo. Awan ti mas importante than God. Ti Diyos mo't lang tinang-create ka na kayo. Kat so na nang iplano no apay nga dakat to'y lubong. Dapat ti birukom no nang create na king ka. Katijay ka nga agbyag. Hallelujah. Dadjay ti biyag eh. So na bibiyag ka kat saan nga dadjay plano ti Diyos nga nakakreate am ti bibiyag mo. Agur-ornong ka ti dusam lang no kasi. Nga mapandi impyerno. So nga kaniyak, decision ko in my life, tangay na parswaak nga in plano ni Apo Diyos, kaya't ko jay plano mo God. So help me, tulungan da ka mangkita, i-guide dak, tapno laeng tiibiyag ko dito lubong, kat in planong kanyak. Tagay ti kararag ko pa eh. Kat kaya't ko nga surutan niyo. Nuhan mo ngayon plano kanyak, ang ko kayat nga ibiyag. Diyan plano lang kanyak ti kayat ko nga ramidin. So help me, nga agbyag ijay. Tapno lipasak, jay kurso ti biyag ko. Amen. Tarayan ti biyag ko ti kayat nasawan. Till the end. Na kayo nga eh. Okay. Kung habang tatarayan doon ay, kailangan i-fight tayo di health. Di health tayo in Christ. Okay? So, di cross, inawit na. So, no inawit na, apay nga madina nga ikatan. Dagita kailangan magkita yun kasi uray ibaga-baga tayo nga inawit na. Ito no, agkararag ka kasla, handa ka nga denggan ni Apo Diyos. Kailangan questionam di ay nga kapanpanunutam. Kailangan ma-renew dadjay senses mo. Kasi dadjay senses ti sinful nature or human nature nga handa nga kaya nga amuan ti revelation. Dadjay natural man handa nga kaya nga amuan ti spiritual things. Kat so nagbibiyag kay jay senses nga di ay han mo magawat. So kailangan in the spirit ka, tajay spirit mo ti makakaya nga mang-awat ti jay. So you need revelation knowledge. Amen. So ikararag yun ay. Kaya't ko ti revelation knowledge nga makita nga inawit mo nga talagan. Ngayon lansam ijay cross ti amin nga saksakit nga siya kumatag baklay. Hallelujah. Tanong makita tayo rin ang inawit na once and for all, tinadumang verse once and for all time. So naming san kintag nanayon na niyay. Han nga maminduwa ti bayad. Naming san lang. Once and for all time. Apay dubli-dubli na yan ni Jesus nga bayaran sa sakit. Idin lansanan, that's enough. Sufficient, diya yan. No need. It is second time nga payment. It is done. It is finished. Tilang maruray your faith. Di pa nang believe mo ijay nga truth. Okay. So ito yung makita, kaano kaya ta kamagasan? Before the foundation of the world, kat finulfill na ijay cross. So hindi pa lang, iso nga tinaduma, a preacher more than 2,000 years ago. Inpakita nan, dayay nga pagayatan na ka. Taamin nga inaramid na ijay cross, iso jay pagayatan na. Okay, so question manen. So nalpas ko jay pagayatan.
nalpas ko jay kaano. Kaya na ba? Magasan aming nga sakit. Yes. Awan dihana kaya, nothing is impossible with God. Luke 18:27. Nothing is impossible with God. Amo tayo matiyang isawang. Patno misan sa usawang tayo lang dingiwat tayo, awan ti talaga conviction. So nga, ikararag tayo pa rin ay, Lord, kaya't ko maawatan nga talaga nothing is impossible unto you. So meditate mo. Di pa nang create na the heaven and earth just by His word. Nga naada ti init, ti bulan. Let there be light, kung na naada. Katamuyo jay light ijay, pinapanaw na jay darkness. Ijay verse 3, han nga Sunday ay, light of God. Picture ni Jesus. Amen. No, ag-light your word. Ang akayan ti darkness nga idupan. Amen. Hallelujah, basa. Yan. So, imposible ti tao, posible pa ikiniapo Diyos. Nakita nyo, study nyo din nagagasan ni Apo Diyos. Bulag, nakakita, nga bigla, haan nga naopera. Amen. Dagday nagangot ti ima na ipada ije maysa. Haan nga na opera. Awan in pakanda. Only by His word. So the question, kaya na ba? Kaya na. Kaya na. Kaya na ba ti diabetes? Kaya na. Kaya na ba ti high blood? Kaya na. Kaya na ba ti cancer? Kaya na. Inala na amin nila, binayada na amin. So nga all manner of sickness and diseases, kaya na. Amin nga klase. Amen. Nagidito pa yung duma nga aramida na tatan. Kitaan nyo, nagidito na duma testimony. Di pinaltugan na, di bala pa lang yung nagtibagin di tao. Rumwar di bala by the power of the Holy Ghost. Nagidito nakapustiso. Agtubo di branyo nga ngipan. I-research ko kanina nagidito nga preacher. Nga di preacher tayo na di that's their gift, I know. Pero ti mararami di God. Hallelujah. Nag-asam na kita. Nagtubo ti saka kasi. Amen. Kaya na ba? Yes. Kailangan yes. Kaya na ba nga agasan aming klase sakit? Kaya na. All things are possible for the person who believes. Mark chapter 9, verse 23. Next verse. The question natin, susong bata tayo, kaya na ba? Yes. Kung na dyan nga ron, nagkarkararag tayo, kasmargan. Tunugitaan tayo nga grabe. Mas lang narigat, mas bilip tayo pa nga kayan ti doktor, kaysa day kakayahan ni Dr. Jesus. So, no nilumtog nga permi, ay, awan daytan ni Jay ko at ipapanam. You are wrong, very wrong. Kini Apo Diyos kang mapan. Ang akaya ti doktor daytan, kasi ay, ang ani Jay, ikay ti doktor, ang akaya ti kararag, you are wrong.
mas powerful ti kararag kaysa iti sensya. Hallelujah! Amo yun Jesus. No talagang ada faith mo nga umabot, ijay kayat na, anak ka sa pulan titulong siya sinuman. Anak ka sa pulan titulong ti sensya, amang agas ti bulag. No, pamatitiag work. Ngam no natural, iso ay. Amen. Kinasapulan na ba di pagkitaan ni Bartimeo? Ada ba ti dinawat na ti sensya? Idiagasa na. Tiyag bulbulos ti dara na ti 12 years. Daba kinasapulan na? Awan. Only by His presence, the Holy Ghost, nagasan. Dagiti ti kailangan i-meditate yung tapno maikatid dagiti doubt. Sige, basa. Everything is possible for one who believes. One who believes. Everything is possible. Amen. All things are possible for the person who believes. Amen? Amen? The question, kaya na ba? Yes. Sungahan mo nga limitaran sa kakayahan ti Diyos nga mga gas. Takitaan nyo, the inborn nga cripple. Only ijay command nagiti apostle nagna. Cripple from his mother's womb. Kita ano yun ni Yutiko nga natinag. Ijay third floor. Nga natay ko na. Siguro baka natukol ba ito lang na. Narakop ni Paul na bihag. Amen. So, no, minsan nagbuya tayo mat kanag miracle gamin. Aramida ni Lord. Kaya nagbasa tayo, yung Bible tayo mismo. Punwan tayo, tin-knowledge tayo, ijay miracle ni Apo Diyos. Basa tayo mat nga basa, dengeg tayo nga dengeg, about miracle. No kayat mo, nga makaadal. Tanuan niya ti maipun no king ka iso ti agwork. Hallelujah! So nga na kayong umay dito hoy. Kailangan nyo na ito yung teaching. Kaya ni-warning ko ka na kayo. No tara kayat nyo. Iwasan nyo dagiti agpipreach nga kontra ijay gospel iti miracle. Kayong agdengeg. Because ti basit nga libadura busogena tintiro nga masa. Ti kayat na sa hunday, day basit nga doctrine. Tanyo rin ay, dadya ko na ni Jesus, kadagiti adala na nagbilugdan niya. Kaya tadada nga mapapan, iti papananda, didinibati dagiti disciple na. Kaya kuna ni Jesus, aganad kayo tilibadura, dagiti parisiyo. Kaya ibagbagan na di libadura, kat tilibadura, dajay, sila ko yes, or day, mailaok ijay, arena, tapno bumsog. Baking powder kunamlangan. Now, dati mo naging disciple,
talaga nga naindagaan na ito'y. Hindi awan pa, hindi anointing ka nakuha kasi di pa nag-awawat na. So nga ganad kayo magdengdengeg, di pa nang awawat yun. Tahan nga nilalasay. Alam nyo, nagdengdengeg kayo, karkaro na ito yung spiritual things. Kailangan nga spiritual ka nga mang-receive. Kita am diya, ganad kayo tilibadura, ti parisiyo. Pagbaga na ito, hantayo kami nga nagbalong ti tinapay ka. So, kung ni Jesus, talaga yang hang kayo makawawat. Di disciple na ito inungtan na ijay. Ano ay nga, amu di panangpakan ko di 5,000, di 4,000 ti tinapay. Apay nga, di tinapay nga para tiyan ti ibagbaga. Ti bagbagak tay teaching doctrine ti parisiyo. Amen. Sada maawatan, masapol din ni ritsuan amin. So, ada kayo mo minsan, dari kasjay, ni pastor kumangay, ilawlawag na kumangay, idiritso na kumangay. Di pa noon ni Jesus ti umay. Hanggang ang makawawat ta, nang idiritso. Pipiapay ka na kami ata, kasi mi pa lang. Ngam ni Jesus, basta hinbaga na. Hallelujah. Adan to lang di time nga explain na. Kitaan nyo na dyan, nadaalan nyo na ito nga timbal. In 3 days, bangunak matlang. Ano yung explain? Ti ibagbagak, anak ko na. O niya pa nakaawat yun, daytan. So, panangawat lagi na indagaan. Anya, 40 years nga binangon mi na ito, 3 days lang bangunom, talaga na ito. So nga indardarum na ijay. Ang in-explain ni Jesus. Ti bagbagak ijay, mystic kayo ka na baga. Uray ka idarumana. Tinakaawat, dakijay, ada revelation na. At tinakaawat ijay, ti bagbaga na nga dadaulan na. Dadjay, temple nga dadjay, ti bagi na gayam. Nga mailan sa ijay cross, nga matay, but after 3 days, agungar, banguno na ti brand new nga church. Amen. After 3 days, bangunak ti temple not made with hands. Agbalinan nga tao ti temple of God. Eh, ti kayat na nga sawan. So, kung dyan, the revelation na lang ti makawat. Oh, dajay, nanggagyo. Baka kaawat mo lang tata. Ay, dajay, ganti kayat na nga sawan. Iso nga nang ito He took our infirmities. Kinday kaya na. Ibabagang ba di kaya na, ng problema nga ron, nagsakit ti tiyan mo, ayan na diyay. Inbagam nga kaya na. Hanggang ataapan tumartaray ti orisol. Ayan na di kaya ti Diyos. Ngamdakas ba ti orisol? Istal ti lubong pa lang diyay. Hanggang pala pinmanaw ijay. Hanggang palang napan ti supernatural. Ada ka palang abibiyag nga natural. Kasano nga ron nga may pakita tayo ti lawag ti gospel ijay. O resol mo lang ti usaran di unbeliever, di bartikiro, o resol mo lang king ka, nga Christian. Baka pa kiti tinulad mo pa lang, nag-inom ka pa lang ti arak na. Dapat kailangan sabalit tayo. In the name of Jesus, kada tayo. Word of God, ti medisina tayo. Dapat may parang mo na dyan, tapno makasilaw ka. Tado tagberbirok, itinapigsa nga agas ito lubong. Kat amum ko mariyay. Nga dakin kadya kapigsaan nga agas. Kaya na ba? Yes. Hallelujah. Dagiti ka ti problema ka na tayo.
Problema ti body of Christ. Ngam tinaduma, kanpi mga problema. Tikado nga ayan ti problema dito Pilipinas. Afrika nga problema, tauray nakimat, pagungaran da. Uray 4 days, pagungaran da. Datayo pa'y, katkatay na pa lang, 10 minutes, awa na nagwing-iwing tayon. Isu na 4 days, sadar pala niyo, andaradada, haradadada. Hindi adapi man nagungar. Faith tayo na rin. Amoyo, environment tayo ngamin. Dito'y, kaan nga kasjay, Afrika. Ang Afrika magkida, ang the whole Africa, Nigeria. Napipiksa na ijay. Apay believe na ijay. At amot pagsayatan na day believe na ti nagijay. Kulam-kulam kaskada nyari witch doctor, tayo di napanmot yung word of God. Ay, kunada mo lang, mas karkaro na ito'y. Dito'y mat, kaputamayat ti biyag. Nakare-relax na. No, ipipreach mo na gito'y, foolishness kadakwada. So nga, foolishness, kadakwada ti message of the cross. Nagijay-jay natural men. Ay, praise mo kanina ito. Foolishness, kadagdida do mga So now, kadatayuhan, this is real. God is real. No, improve na the Bible, improve na yung ganat. Kaya na. Kaya na. Malagip ko. Hindi, pasbasak na dyan. Book ni Smith Wigglesworth. Natay nga niya asawa na niya. Natay niya asawa na. Kat man of faith nga ron ito eh. Tinaramid na. Apan na binangon. Ay nga mabalin. Bumangon ka. Binangon na. Tamo na kanuno talaga ba? Nga tsimpo na nga matay. E di binmangon ni asawa na nagmulagat, inmisom ni asawa na sa inbaga na, bayam nga talaga umuno na akon, timpo ko nga mapan. Kung ni Smith, kung naknuhan pa nga tsimpo akat nga mabalin. So nga pinalubusan na. So that they disnog na di. Kada ti ubing pa nga kinutara lakot. Mayap ti ubing sinikpaw. Ti sinikpaw da na agasan. Aman nyo tursurutan ano hangay baga ni Lord. So nga, makita yun nagitsay. Ngayon nagito yung nakababad na ti word of God. So nga, iti preacher nga, kumpormi turturungo na, awan ti kasjay. Day preacher nga, restauran ti kanayon pagkit kita. Kapian. Mga ti pastor ngamin, dapat ada time na mag-meditate. Wala, damot ka na kami, dumagdagas kami lang, no, ada mission me. Ngaman nimot nga makita nga, kasi kami kanayon. Arumwar kami manang kami kapita. Da kami mag-meditate. Ta, iti preacher, tad na ti time na nga ag-pray, kaya nag-preach. Tipinda jay private life na rin. Numa nag-meditate wanuhan. Amen? So nga dito, yan encourage ko, ti papastor tayo dito, nakasjay da kuma. Ang apaspasyar ti amuyo. Mag-meditate kayo kiti. Amen? Tapno nag-preach kayo, adama ibumbayo. Hallelujah! Are you getting something? So nga da kayo mat nga gris-ris, bagawaan niyo. Kaya na.
Kaya ti Diyos sama. Kaya ni Jesus. Kaya ti Holy Ghost. Kaya the Word. That the Word Creator. Awan ti imposible the Word. Kata mo yun, no, na-born again ka, dapat pa kiti makitam. Hindi na-born again ka, na anak ka, kas kini amam. Adaan ka ti divine nature, nga kas kini tatang mo. Nagbalin ka master of everything. So nga your mouth is powerful, and your hands is so powerful. Ito kailangan, so nga, don't put your trust in me, nga kunak. Handa nga kanya, any preachers, don't put your trust in any preachers here on earth. You need to believe in them because of the word nga ipipreach na, but don't put your trust in them. Awatan niyo. So nga nyo ikabil, trust yung kanya. Mat, believe nyo, ipipreach ko the word of God. Ni Jesus, ipipreach ko. Not myself. Amen. Now, iso no minsan, mas believe kayo kagamin di tao di pada yung tao. Apay, no da kayo tag-pray kat i-claim nyo na ito'y finished work ni Jesus, parihas ngayon workout na kanyak, in workout na kada kayo. Iso nga no, ag-pray kayo, para kayo, kada kayo di kas kanyak. Parihas tayo nga in lansa ni Jesus ti sakit na. So ano ako naan? Nga siyak lang ti dengge na. Pati si ka, dengganda ka. Nawatan yun. So da kita ti kailangan. So nga, ang kayo lang ag-trust di prayer ti raduma. Katawan pa'y ta-trust yo di prayer yo. Because amin nga anak ti Dios, mabalinda amin nga mapan ijay throne of God to pray. Because jay blood, na i-offer jay blood para kanyakin, para kadateo, pariho. Han nga dadado ti blood kanyak nga preacher. Even our righteousness, pariho ni Kristo ti righteousness tayo amin. Hanak ka mas righteous ngamda kayo. Tila nga problema na di, application. Di knowledge you. I am righteous, you are righteous also. Ni Kristo amin ti righteousness tayo. But the difference is, no kanya kasmarigan, bagbaga, I am righteous, spirit, soul, and body. Separated from sin. I-meditate ko pa di ay. Kat no kanyo meditate righteousness yo, oray parihas tayo. The righteousness, sabali effect na kanya. Sabali ka na kayo. Ngam parihas the righteousness tayo. Kuma. Ng tirado, mapay handa maka-overcome. Ija lang inom kas pangrigan, tiarat. Siya, nalalaka. Because, kanayong ko meditate, you are my righteousness. Righteousness. I am righteous because of you. The same day healing. Amen. Apay nga dati napigpig sa ti kastana nga mangibiyag. Kanayon nga meditate, ijay healing, ijay health na. Parehas ba ti health tayo? Yes. Ni Jesus amin, parehas ba ting kastana nga nangilan sa ti sakit tayo? Yes. Amen. Haan nga mas naununag diyang kastana nga nangilan sa kanya. Pariho. Kaya na lang dayay, kas ano pa nang receive mo by believing. It is done. It is finished. Kaya na ba? Yes.
So you are healed. Kaya nang ikatan. Amin nga sakit. Believe in Him. Receive and believe. Amen? Palakpakin niya. So ituloy tayong tumanan na gitoy. At teaching tayo. Ito'y nga healing school. Tumakder tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urabahaya. Undedidikia. Shakalamahande. Yenderabahaya radasaka. Oh, yes. Come on, pray. Pray yung ay reveal ni Lord kada kayo na gito. Pray yung ay pakaawat na, di kinadyos na. Pakaawat na di nagbalinan nyo, idin anak na da kayo. Inanak na kakas kanya na. Natawid mo tinature na. Natawid mo di salonat. Because binayadan ni Jesus para kay ka. Harabahaya rabasan. Bagayo nga i-reveal na kada kayo. Tate revelation, ada tinauneg nga revelation. Ngay so timang change nga talaga king ka. Harabahaya rabasan. Undalabahaya. Father, in the mighty name of Jesus, we need revelation knowledge. Revelation knowledge, idinaramid ni Jesus. Revelation knowledge, the gospel. Revelation knowledge, tinakayanakan mi. Nagbalinan mi in Christ. Ipakita mo ka na ito yung congregation. Biskin na may suda ka na ito yung asaong. Tapno may marinate kami. Iti tunay nga biyag mi in Christ. Labsan mi. Iti senses. Iti flesh. Napan kami iti spiritual nga biyag. Iti spiritual nga revelation. Revelation knowledge. Oh, Rabahaya Rabasan, we pray today to the congregation. Hindi pa nag-manifest, pa nag-operate na ito yung revelation. Tapno ag-change kami. Tapno ikasarumwan. Dagito yung miracles, signs, wonders, and miracles. Iti biyag, dagito yung umay. Dagitag berbirok ti pa nakaagas. Can cow, Father God. Ket masarakan daw, Lord. Arabahaya roboseke didi. Indarabahaya robosaka rabahan. Oh, yes, amen. Nga umanay ti kwarta. Nakita min, o Diyos, nga iban dagidjay nga da kwarta nagatmatmatay. Oray dagidi kunada nga da pagbayad da. Oray mapanday jay abroad kat matmatay dalatan. Because titunay lang nga maka-control iti patay ket sika. Sika lang di tunay nga salunat nga kaya na nga mang-destroy ti amin nga sickness and diseases. Iti dayti nga lubong tati sakit ket nagtaod ti basol. Ket ti basol sika lang ti makakaya nga mang-erase. Sika lang di makakaya nga mang-ikat iti power ti sin by the blood of Jesus. So nga dawaton mi dagitoy nga may reveal iti dayto nga ministry, iti dayto nga congregation, iti dayto nga Pilipinas. Ket usaram dayto nga church nga mangi-spread iti dayto nga gospel of healing, gospel of deliverance, gospel of your kingdom to deliver your people from the power of darkness. Tapnerikas na may impart kada kami di tunay nga divine nature nga na-impartan kada kami kat agwork in our spirit, soul, and body. Arabahanda rabahayara hindi didikin dididasoko hindi didigin
Ay, yarabo sakarada. We are healed already, Father God. Nalpas ngay nala ni Jesus. Ti amin nga sakit ti bagi ket lansana, ijay cross, ijay Calvary. So we are healed. We are healed. It is done. It is finished. Amin nga klase ti sakit. Diabetes, high blood, sakit ti kidney, sakit ti mata, sakit ti lapayag, sakit ti ulo, sakit ti tulang, muscle, urat, nalpas ngayon nala ni Jesus. Ket inlansana ijay cross, ijay Calvary. Oh, rabahaya rabasanda. We are now healed. Awan ta karbangan ti sakit kada kami. Agsibutan natay kami di sinful nature. Nastay kami di anak ni Satanas. Anak munda kami ang mga Diyos. So awan ti right ni Satanas ti biyagming. Sikan ti ari kada kami. Ket nakipagturay kami ken kain Christ Jesus iti life and health and power. Nairaman kami nga nagbalin nga King and Lord and Master of every creation in Christ Jesus. Ta nakipagtugaw kami kanyana at your right hand and your authority, Father. Hallelujah, to reign in this life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. So, Father God, we believe. We believe in this gospel. We believe in the finished work of Jesus. We are now free. We are now saved. We are now delivered, redeemed, separated from worldliness, separated from sin, separated from sickness and diseases, but alive in Christ, but alive in health, but alive in your power. In Jesus' name. Oh, rabababahaya. In the rabasaka. In the rabasaka radadidi. So, Father God, manifest your glory, manifest your health in our spirit, soul, and body now. Sipot ta nagbalin kami, akasken ka. No sino ka, kasta kami dito rabaw tiraga. Hallelujah. Na-receive me iti divinity, deity, divine nature, ay the Spirit nga na born again ka na kami. Brand new kami. Naginidan naglabas at tuwin may di barunga biyag. Barunga salonat. Hallelujah, barunga kingdom. Oh, rabahaya rabose. Indedededeki alarabasaka. Yes, Father, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Thank you for saving us, healing us. Thank you, Father God, for redeeming us in Jesus' name. So now, we command every sickness and diseases, every foul spirit, Satan, and all demon spirits of sickness and diseases, come out! Leave in Jesus' name. Umikat kayo nga sakit. Aming nga sakit, karagitoy nga bagbagi, ti anak ti Diyos. Come out! Come out! Leave us! Leave them in Jesus Christ's mighty name. Jesus Christ's mighty name. Jesus Christ's mighty name. All pains, come out in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. And I pray for health. I pray for healing to take over in Jesus' name. To manifest in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, Father, for healing. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Jesus. Okay, so that's it. Continue to confess and believe.